Hadin baga Khasi Hills Autonomous District Council kalapan banaban penlong ye kejingjit siem bapura jang kahima milim u acting siem jang kahima milim upa em ainam manik siem ulawan thep kerteng haga khatlai trik kalalengkot arjar arpulai hakamra jang sketri ka KHADC banya kunna ka benta kejingjit u siem bapura jang kahima milim. Haba ekran cikilak pathai kubor upa im ainam ulai tu bahaga jingjit yus im pura enishim menta deki menteri kibasan bat kiling do. Padu mentah kamar ba rang day tangga jing tapatang kan kut adu segi monde tingin sa ya ap akasni monde kadru tarik makin benar apa no nomor kota elections imelian hapnya ikut komiti ain ki rules jong kamlim simship araja nyo di eksekutif komiti kata yang ujung mentah berpenjajah kata ni nak keling cumi di bakrau kumbang lai pau lai kutam kemudian dia kaban semran lagi iam benda bekam mendak sini dah kecikeman keskam apa kecilan cumi siam doburam ia mencari laka bak isi berkawai belum pensim kat dia kam bertunjuk na yang himam lim bujui musim pura dia nak keling cumi kum di para bakrau barak juga lai kutam lai pau ai jengsung kublai kerpang ya keisi kumala punishment siam doburam ia mencari doburam berkawai ke ba masih dengan gerai bangiru kum kadawar hai pedang hun mensiam ya kada kecil penjat juga susul pediok no musim pura mentah piang mempat bu moi katarik bu election nanu te ya mentah sport kamu ke hima menyam ondang penyahi dah mafi kamu acting kata ka syong ha ka buar jong ka council nama kuliah nama yang alak thung na ka liang jong ka executive committee jong ka council ka syong ka monong pinang beteng syam daya sport kum kalong mentah te kan tang batan hi nomor ba uas kemudian kaan kemudian aku ong syai acting siam shall continue office until appointment of new siam kita ka keren syai kamdo ke jekren balada u file nomination u habal ta kamdo kita bada kata ru ni ni sangat start di hadian ba ngalai iba ngalak donang te po hima mentala ka tugan ni puat ti na kaliang jonga kerman hi ba kum ba kalong mentahi na padanggi babun hi para bakrau kiwan manya seran lang yang kani ka singi bangat hab ya kani ka file nomination na benta ka kambat kli jong si malia ti ngarung kerman hi mangan ngin yo so jong jing job hi kum ba kini rukila ya alang ka jing kershan nadu kitu ki puat mangai lai trailang pat kedor bari menye dan lang kajing yos tu jing mut hi pat ki de makiru ki nadu tu ki puari ki ala ka ji traila handu kat kini sngi mentar ki wan ya sanran lang hi de ngadan ka jikarman hi kuma kalong kan nongut ni electors ko ka hima melim badang don kan nongut ya kum bakalong mentahi ini ya ha ya electors jong hima melim ki don sopui ngot bakalong ko hima jui angta ki don ki bompat thung group de kumbadon mentahi tang sopui ngot sama ka jisa di bendong kan nongut ko sau kurang mungkin ki beron mentalang banjir yusi bukura ki banjir ki sim bukurai di tang ki bakrau juga mamalia mi di balong ki menteri nang ta pasan bandung do Aduh mentah apa im kan nungut kibla kiban yakun yang ni. tep na kaliang jungi te nyem dan jik tep kata nga te ladi nga adon nang te ngala pankare hi lai trai lang kata te na kaliang jungi ba bun ki bakrau ki ong nga pihak bi ban wan kum suiem bapura jo hima namar ban suk ka sensar khada ma ban yo sensar khada ra pu ji Ke election pedi pa im dan kan long. election de ngi pat dan jik tep adu mentah namar ba rang day tangga jik tapatang kan kut adu segi monde tingin sa ya ap akasni monde kadru tarik makin benar apa no nomor kota elections imelian hapnya ikut komiti ain ki rules jong kamlim simship araja nyo di eksekutif komiti kata yang ujung mentah berpenjajah kata ni nak keling cumi di bakrau kumbang lai pau lai kutam kemudian dia kaban semran lagi iam benda bekam mendak sini dah kecikeman keskam apa kecilan cumi siam doburam ia mencari laka bak isi berkawai belum pensim kat dia kam Ang kaliang hima ngi ki basan
Bidi batikam Raj Marwat Patung Kerti Dustur Ngaju dalam da basal nukse da basal rumah. Te bidi bakat tu jikno long ba kalor ba ni ngala ekren ne kendu batki. Te bangin ngin bayar basnong su ki garo. Mahet men su ki ngari kiri pihak snong. Te hadir nata kita kajikno badong ba nakaliang jongi iso badong ba bagi bat kini ke imut ngin thung le ne u kini ki circle ba snong apa kali marwat man malai nak kita kinong ya snong ni pihak snong ni kita garo kimdai ki kholi ke jari ni kita sungbit sungbiang jongi ti pokara jongi pokaima jongi le ki ba don hok i ban long kum kir ba snong di tan ki khasi te habire bat kata nakaliang jongi hakisnong jongi garo ki bom don khasi ngin bu ngin sabut deal nang bau su mai marwat ngin ai ke jing in ada di circle orang pasnang beri kasih lah kalau nak cong yang mentah yang paling batai dari kedai yang senang budin kat tu buat nesengi haduk benda kemudian orang wipat dengan yang juga office buat usia membeli yang entah Pion muntan ba fila ada ikut ya keren ki fila pensyai mo. bisa percaya Tu ki ba ko pelong ki bat ba kinwantor pa sa council menang dawai kata. ya kata bangi yang palak ban lek kata Kendiak mak ngiri Desember. Lu tho sha deputy commissioner jong River district bau numla ban pediang ya kinu guna gejing soi jong ki kerteng jong ki karong ki bapenekam bakla daki kerteng headman ke bolong persyak ya ka deputy rustur jong ki geje benreu hereng sutho pa de ka jumlong jumman jong geje ka kai mamle ko bayar ki don ki area ki bamsim don ki produk persnam ki don pat ki pra ki jongi ki badai na ka jabru karo katum ka rules yang kami membership ni penekam ki kom kinong penyaksnam tang makin pek nam da kajing bet jing biang jong tu ka ka kisang henrai namar ba kadang kom ketu ka jing ajimut na ki sang barang ngirungi yo ya ka jing perkhat namar ni haban wat bhai kom no ban klet kidon kisnong ki ba hapo right marwat ki budam bet ngili ki cai benu kuro ni habat ki area banbu yang tahu sarkir orang basno. Udah sarkir orang basno, udah peradok persam jungi.